Na Borivoja Ugrinovića i njegovog maloletnog sina juna prošle godine naleteo je vozač automobila na pešačkom prelazu ispred njihovog stana. Policajac koji je obavljao uviđaj procenio je da nema elemenata saobraćajne nezgode. Pored očiglednih dokaza koji su mogli na licu mesta da zabeleže, oni nisu hteli da saslušaju niti uzmu izjave od desetak očevidaca koji su se nalazili u to vreme. I ja i moje dete imamo preko 20 lekarskih nalaza, što međutim nije bilo dovoljno saobraćajnoj policiji da utvrdi odgovornost počinioca ovog dela. Ponašanje policajca koji je došao na uviđaj bilo je čudno i očevicima koji su se zatekli na raskrsnici. Policija počela da vrši uviđaj bez uzimanja izjava svedoka. Vozač je fizički nasrnuo na mene, a policija nije reagovala. I Komisija za rešavanje pritužbi Policijske uprave u Nišu utvrdila je da je ponašanje, rad i službeno postupanje policijskog službenika bilo neprofesionalno. Ipak ni on, a ni vozač nisu odmah sankcionisani, dok je protiv pešaka koji je oboren na pešačkom prelazu podneta prijava za narušavanje javnog reda i mira. Znači da su kompetentni, odgovorni ljudi Policijske uprave Niša imali na stolu ovakav izveštaj i bili su u obavezi da procesuiraju Ljotić Gradimira u pravcu postojanja ova dva elementa prekršajne odgovornosti. Oni to nisu uradili, a zašto nisu uradili, to treba pitati Policijsku upravu u Nišu. Ovde je sada žrtva postao okrivljeni, a okrivljeni je i dalje bez postupka na slobodi i bez ikakve odgovornosti. Načelnik saobraćajne policije u Nišu objašnjava da se propust dogodio zbog toga što u ovom udesu nije bilo materijalne štete i povređenih. On kaže da je propust policajca to što nije podneo prekršajnu prijavu protiv nesavesnog vozača. Saobraćajni policijski službenik je bio dužan da utvrdi da li je bilo i saobraćajnog prekršaja, što u konkretnom slučaju on to nije utvrdio. Prijava za saobraćajni prekršaj protiv drugog učesnika je prosleđena nadležnom sudu za prekršaje i opet ponavljam, protiv saobraćajnog policajca iz tog razloga su preduzete odgovarajuće mere. Kazna za ovakve prekršaje je oduzimanje vozačke dozvole, a Ugrinović će sa prikupljenom dokumentacijom zaštitu svojih prava pokušati da ostvari na sudu.